Wang, wang, wang. Dol, malah balap poncong. Lap-lap dan dememan. Curing-curing tak nyaman. Kita apa dul? Cok tak kira natap dong. Kerobok du Andrea. Memang tinggal aja. Aduh. Oh, ya apa mi ambil tang tanian kata cong? Ya bun thele ngapur kamu ah? Dia memang tinggal teng. Ada, tuh dilamain. Jangan ngajak tang anak. Apa dul? Malah balap pun mat. Mayu. Ini mau sepedaan kaki mat. Tandi kok man. Tandi sepeda mat tinggal dul. Ya mau tadi sepeda mat. Cak long-long bengkeng motor ya mat. Jota apa dul? Kaburin make tandi sepeda. Kor minta sangu ke pancong. Oh yang kau minta sangu. Nanti aku lu ya. Pak, itu pesen pak. Di mana mau pesen kok cong? Pak lama ini tuh lah jalan. Jadi minta sangu. Wah pak, sering tak kabur. Ngomong tak nyangui kok. Selangkolo tandi sepeda. Ya thì nó bảo là tay cà phê đừng nâng phơi rom mà chả chơi lên ăn. Pak juga na. Chả iya tak pernah. Pak, pak, pak. Lah aku lur pas santak cong. Marin pak leleso. Lambo. Pak. Pak. Keren. Mana tuh mau bandar mana? Kaki minta sepeda kapan mat? Cuk tak kira beri dul. Tangep pak cerek mun kangkop. Bunyi keng cerek pak. Pan kaki juking miskin. Tandi PC semelia kina. Lain pun tangep pak. Minta apa pun kok pakuni beri dong. Pak, itu pun tangkap pak man. Kok minta aku diberi. Janganlah balap nak miambudin nak. Burung mat, cereng kaki tadi sepeda. Mahal kok kunjungan ke kaki dul. Yelah mat, tang sepeda lekas rusak. Aku juga ke kaki kok Iman. Lah, Kok beli kuncing, ibu dina buceng wiko. apa? Adik buceng kaki mah. Ndi ya deh. Tak apa kuncing kang kok, or begi kang kok buceng. Iya ya deh. Langsung dong. Kamu kurang mah. Ya. Engkau rasan naman. Tawar kok kidul. Penter kok man. Bisa keluar di elo ngapaan? Keng hebat kaki dul. Mun bisa keluar dari elo ngapaan? Yo mun bisa keluar dari elo ngapaan kaki pada bon miro mun do iya dul.
Bening kok mat kok kosong. Cangkong ku oreng ngah. Kaki mat mun orang ipot akiban miro bi kaki. Kamu man. Nye. Iya man, bisa keluar dari elongan. Keng hebat kaki dul. Ya kaki lah. Ya. Man, Kok kita tahu karena kok kita ajar. oh. Acara rokok kaki man. Enggak, Pak. Kimu tanya. Jala padang korokan begila. Mulai man. Mulai. Burung sila balakon na idol. Coba dalman suruh mulai pipan. Ya burung mat. Cek dan kaki tadi sepeda. Yo macaran na dul. Malay pa beri mun minta sepeda pipa dul. Cek dan kaki mun tamin tepas ngamuk mat. Papen terngalatin reng tua mat. Caran de iya. Nomor situng kaki kutu besah. Nomor 2 kaki kutu cakang lakon nolong reng tua. Dari dimba boy kakek man. Amain thele tak kenal ke bekto. Boleh dari compon dul mawi pak. Kayak gini beri dimba tang kacong. Ini apa apaan? Pastare ngarek ki pak. Enggak jong. Tinggal boleh saya ngarek boy pak. Kayak ngarap apa tinggal lo. Puro na pela. Demah cong. Ngaret teh. Oh ngaret kaki cong. Apa tahu kok teh. Saya nggak akan labu yaren. Lu ya, keng kita arpon. Menoreng kebelah tak tongare. Macam lekas ya sing ngarek tangan naro. Cek keru anyar mangkat wala oleh.
Ke cecek lah ko anu kayak sepeda na cong. Sampai pakai nih lu. Bede pak nih pak. Bede, mari ngare aki lagi buru. Merpena kok. Di merpena. Ikan neng dia cong. Ya dan kandeng deh. Ada. Makereng kasta nyuruh dul mawi. Cak kuro makan sapi lek kena tak tahu. Aja ya tak arpe cong. Abu. Udah merpero. Coba kok kiburu sebuah idina. Udah keng kaki buang cong. Iya pak. Aduh palang. Cek arpe kan bisa hilang. Sangre boleh re. Keng beda apa kakek mat? Mak puruna nolongin ngare. Enggak ada apa pak. Kok keng miser ke kakek? Sekarang kau ya. Iya pak, ada pada. Cuma anu pak. Kok melaki sepeda engkal ya pak. Malah depan-depan kan lain. Pas apa sih kebeli mun bingkok cong? Mun aslinya ki turaneng kok sabri ke anak. Karo mun lata andi. Marah apa pak? Kok tek kepereng bicakan cepolan tandi sepeda. Tandi pesen kok semilaki kaki cong. Kaki micek cerek mun kang kok pak. Cong kok kalau minta sepeda engkal leket beri. Are mun tak tema mate. Ipak ngelengerong kubi matinggal. Udah apa din? Ini kan tasbik daun bananan. Abang kok yamok par. Raga minta sepeda tak tekan nih. Yang beli akhir apa din? Tak lah karo sepeda engkal. Waktu mawi bingkok meliaki. Mun engko nemu di par. Taring mun kaki keng banyak besena. Sambina tak sakapin sepeda anak motor ya kutu itekan nih. Malah tak dadi anak si manja. Mun lah karo sepeda engkal din. Tak lah karoin mainan. Deki aja sekoni lah tak kira minta sepeda engkal boleh. Latina. Dia ngaji ya lambek tanggung bicong. Mau nengak bapak lambek si terus sepeda engkal. Teloi kapati ya.
tapi tak teka. Ya maklum cong, coba dinarila kartan di apa. Aji ya kemperan cong, orang odik ria pakunan di pengateroy masa anak kanaan, tapi tak teka. Jadi, kok tak tero kakek ngalamen nah, apa sih kata tero kakek, bingko teka akin nah. Iya pak. Jadi sepeda motor ya bi kakek angkui cong, malah kakek pada bencakan cana. Kelangkong pak, bi kaki lem lagi sepeda motor. Aben jak cong, bingko tak meliaki. Aji yang ngeredit aki uang muka 500. Cecil nabi kakek pateros.